All India Radio Chirchanpur FM Zalekhat point limit kahar chaki pana hongki puang kya paite kampau zingkal kituzak to na ahi thulak tomte Chirchanpur District Hospital la Outpatient Department OPD hon hinon ta sin sakna zo sianginom Manipura COVID-19 natna vemi sang thumvalom tuina akim soina ingai hiding District Surveillance Unit IDSP Chirchanpur in Tuswa Abol na dakal som nilili sung in Chirchanpur District COVID-19 na ve thak mi som mukhyak chia RT-PCR tungto na kivel jet na bolte laka mi nga bana RAT tungton a veljet na bolte laka mi nga he Chirchanpur District ka tunitanina na ve mi Zatumle som le kwa omta a toate laka zale som gukle thumte dam siang ta in mi zale som ngale ni te et kolin om lelu he Medical Department ina tunita nina rapid antigen test tung tonina mi zanga som ngale khatte veljet na bolta uhi Dr. Khoiram Shashikumar Mangang Additional Director and Spokesperson Health Department Manipura kipan a Sanita ta nga a tuswa bol tung tona kimudani na mi pivan tang som lileni bana Central Armed Police Force CAPF personal som thumle thumki gom som sagi lenga in COVID-19 ve hi na mukhet hakwa tote rim saviar diela veljet tela ka som thumle li jenem sa VRDL a veljet tela ka som ni lenga rim sa trina tung tona Mukhyak thaka omkhat Babina Diagnostic Center a mi somlethum Raj Medicitia mi khatle STDC IRL a mi khatte hiwi mi piwan tang COVID-19 ve pasal somni legya le nume somleli ki go mi somli le ni te omna Imphal West a mi somlethum Thobala mi somle khat Chandel District a mi ni Chirchanpur District a khat Imphal East District a somlethum Senapati District a khat bana Bishnupur District a mi khatte hiwi Natna ve somli le ni te laka Senapati akipan in khat Chandel akipan ina khat Chirchanpur District akipan khat kigoma mi thumte state tom akipan Manipur hongkik te hiwa midang som thumle kwate hiwale zin hiak na mumal ki theilo hi na kigen hi natna Veitak mukhya ka omteng COVID care facility toma et kolding ina koi hiwa da kalsom ni leli paisa sungin COVID care center le COVID care facility toma et kol Adam siang mi somli le gyatte podhyak sakin leng omuhi toate Metram COVID care center akipan mi som lekhat Thobal akipan thum District Hospital Thobal apan som ukrul akipan mi go kamsong apan mi khatle RD wing akipan mi som le sagite hiwi to alawina da kalsom ni leli paisa akipan in Manipura COVID-19 ve sang thum le som kwa le thum phata a toate laka et kolzia ka dam siang mi sang le zagiat som gukleni oma midang lo son thailai ding nat na ve tu leldin munina mi sang khat sani som ni le li om hi Chirchanpur District Hospital Huangsung apana COVID-19 natna ve mukhiak ahi tokitona containment zone apuan ahi pan a District Hospital a service tom din kholin ommale District Administration Chirchanpur de inabangina Zan August nga kumsang ni le som ni akipanina Outpatient Department OPD le service tang ngay nabanga paisa kinom non pantahi Apaita July ni som ni le gok kumsang ni le som ni a District Hospital Wangsunga pan na hi ve mukhiak ahi apan July ni som thum le khat kumsang ni le som ni tan containment zone apuan hiya lakhyat ahi apat District Administration Chirchanpur de inabanga hol saka omte sut sop dia pan la ka omin tuadung zuina Zana panina Outpatient Department OPD a ki ensak dingte khwal na in honin omin na sep na sut sopin omta he tuadung zuina District Hospital Huangsung lo ding peu maina lut na bula khutsil na ding ki ko ya khutsil siangin ticket la thei panua hwaya pan kiat sak na mun ding zwan thei panu hi Outpatient Department OPD a hi le sun ma le sun nungin hian hi a sun ma in ground floor General OPD Dental ENT minor OT le surgical OPD a kiat sak thei dinga sunungin ground floor ma a Ayush Ortho
urology และ physical medicine และ rehabilitation PMR เด็กอาเกียรติสักเทียสองขัดนาnon communicable disease NCDไอและ psychiatry เตอาเกียรติสักเทียดิงฮี district covid care center CCC ในลิดเอ็นไกดิงาเซมตูดิงาลักทะกาอมเตสินสักนาเปียกาอมจานออกัสนิกาคุมสังนี่และสอมนี่อินโซเสียงอหิโตกิตอนินตุนีออกัสนิกคุมสังนี่และสอมนี่อาปนินอามาวนักดนาจียดเสียมปันตดีงุฮีอภัยตาออกัสนิขัดคุมสังนี่และสอมนี่นีอาปันินสินสักนาเปียกินอมูGNM School of Nursing Conference Hall CMO Complex มุนะสินสักกินอมูฮีสินสักนาหุนะเซมตูดีงาลักทะกาอมมีสอมนี่เลลีเตกิเฮลอินCOVID-19 นัดนาเวเตเก็บดิงดานบานะวันจัดจิตวมจัดดิงดานสินสักกินอมูฮีZanan sinsak nahuna Dr. Romeo Sanate, District AIDS Control Officer Churchanpur, Dr. Vumchin Pautan Singh, Chief Medical Officer Churchanpur le Dr. Romes, Medical Officer Primary Health Center Bihyangte sinsak napia uhi. Sem tu ding alak thakten bel sem tu omsate ki thopi dingu to ding ina pol tuam toma khena omin na sem dingu pol khen khat in nisagi sungนาเซมอินหอยปันนิสกิสุงมาสตาฟควอรันตีนอมดีงัวอามาดิวตีหุนสุงเละควอรันตีนอมหุนสุงุนเซบมนุนิธาอมุดิงปังุมุดิงเฮงChurchanpur District sung pansan tuthak sai khen khatin zanagas ninga kumsang ni le somni in Chief Medical Officer Churchanpur Dr. Vumchin Pauton Singh ki mopi in District sunga COVID-19 din mun bana maban paiding dan ki kukhom na ne piu hi Khotanga kiloson na din mundot na bol na Chief Medical Officer in Khwalzin Hiak na nelo na hi veiteng amau to ki thwa ha teng contact tracing bola a hi chi in MSF asem tu emergency pharmacy le diagnostic center apan ki bol hiya symptom nei da na mwan mo flu clinic avel chen bola kwa man na hi ve mu khiak be lo a hi dan ke ni na Churchanpur District pen COVID-19 na hi lenga pan mi pi bit lai da na ngai hi phot a hi chi hi India pumpi ase pai kiswan kwal to kisaya district honglot ding mundanga pan hong pai ding te khol sak phota a hi dan gen to dungzu in military lamleng na hi ve tam tak ki mu na mun himale medical officer kening ching lo a hi dungzui military pan gel tho ale kha hong piak dingu nya ta a hi dan genin pilwang thei to pa a hongom dingu a hi chi hi nautang la ka zalen taka apot khyak dingu venga police in duty khumu a hi chi BSF border security force te laka Tripura gama pana hong ki pante positive tamdia ko a hi dan leng gen hi Director Health Service Manipur Dr. K. Rajol Singh in to swa abol na COVID-19 to kisai apaita July ni somni lele kumsang ni le somni ni State Technical Expert Committee in tutkom na ane hunwa recommendation abol teu district teng in tuthak non mazui ding ina thei sakhi district ken khatapan DSO 10 report abol nawa district tamlo te local transmission chi the khia district danga COVID-19 kilo son na lo na ding in State Technical Expert Committee in recommend abol tung su in containment peuma primary case him da kalsom li le gyat sunga contact tracing bol ding le COVID-19 ve tu in kwante he ina close ai kele high risk peuma ni som le li sung home quarantine ding bana kwat home quarantine alem tan keile quarantine center ni som le li sung koi hi phot ding chi hi himale symptom nei te block to ma koi hi ding chi contact tracing bol hona symptomatic ei te koi na quarantine center wanjat poimo te le damdoi poimo te ngai ding a hi chi hi symptom nei lo table na ve te to aki het khang nung u ni nga le nisagi ni vel che na ne sakhi ding wa to huna rapid antigen test leng zat thei ding ina gen vel che na ne ding pen symptom nei te ham phat na piak ma sakhi ding wa RAT tung to na da kal som li le gyat sunga vel che a hi
wanat na hi ave ke wale leng RT PCR to athu avel chet na nei sakhi dingu chi hi heitu piak district chi in zui chat ding in thei sakina district tenga testing team tam sem koi be ding in thei saka containment zone tenga asot pen ninga tana surveillance so syang ding in thei sakhi containment zone sunga nat na ve thei ding agin ta ka omle hwaite kin ta ka koi tuam ding level chet na bol pa ding leng thei sakna bol hi Ningthozam Geoffrey State Mission Director State Health Mission Society Manipur apan thuswa kimu ina taklatani na staff nurse semlel aud mite adingina khaguk sung Bridge Program Certificate Course in Community Health for Nurses BPCCHN Kichi National Health Mission Saina in State Health Services are regularly National Health Mission contract ASEM to te adingina Saiding hi District Hospital Thobal le District Hospital Churchanpura hi bang nei hidinga nar sem lel kumni sung sep na kichian taka sem sami taksa upat dan kum som thum le nga STT le SCT ading kum nga kha kol hi bana OBC ading in kum thum kha kol hi a mun ong omza som go khi a lunglu na nei te na kinget na asikai the pen a agas ni som le guk kumsang ni le som ni tana National Health Mission State Official Email di shsms99@gmail.com khak thei dinga kinget na pemi heya dia chit na nei dinga tel khyak na hongtung ding okas ni som le sagi kumsang ni le som ni in nei hiding che he Takialpat Imphal Manipur Technical University a registrar akipantu swa kimudung zoina academic session kumsang ni le som ni le khata course twam zilnwam te adi ni na hongtung ding okas ni som akipan ni som thum le khat kumsang ni le som ni sungin aman be yina ki humna bol the ding he BTech course te a hi le civil engineering computer science le engineering electrical engineering electronics and communication engineering le mechanical engineering hiding he lunglu na nei te na university website www.mtu.ac.in ki hum na bol the dinga tu chian kim zo office in kizat to na dinga azat number get sagi kwali nga thum bialli thum ahi kele email admission@mtu.ac.in at ding hi LPG gas news sialngen thangen chan gas agency a July ni som ni le August ni som ni le thum ki kala booking bolte ading ina lak thai ding wangsei Indian Gramin Vitraka August ni gokum sang ni le som ni tana booking bolte ading ina alak thai ding bungwal Indian Gramin Vitraka gas poimo kwa pewina lak thai ding hi dunia dinga gas lakman teng sagyat som ni le nga ding hi tu jing kala dinga pete compounding kal ki thusak to na ingai hiat theyu hiai teng a hi